Ahabw'enshonga egi abanyamyuga boona barikubasa nibasha kukwatiraho enteekateeka egi okureeba ngu ekyombeko ekyayombekwa kandi kyahwa obwo barikurundana biliyoni 6. Ninsiiba omu office ya permanent secretary na minister wa local government ndikulondayo sente ezi bashemereire kutuha za grant z'okwombeka kugira ngu tugumize munaki n'ekyo ekizimbe. Omukyara Jemima Buhanda ori chairman C5 nuwe yaritirishe mejo kubaho kwayo abukaka sapri wabari kansara wa Chabujimbi akana za kuteboringa motion omukanso ya Bushenyi kugira ngusheme takarga etakaba kavudi kurugara Bushenyi konko mucyara Buhanda wabari umugezi mununga ya mwaka empapura ibiyabe naza kuteboringa omukanso ejo so kasapri kuyagire kugaruka kuza kureba hiyabe naza kubishoma bukabitakiro ogundo muhanda no kwisha kuronda abanyashema tukaboreka eki turiyo nitukora bona batukureba tukekora mu murimo tukareta esente tukatandika tukagira ki tukombeka enju yitu. Nisaba ngu all members of parliament, all stakeholders bashema to be involved kureba ngu ogwo murimo gwakora. Hine bamwe mu bakozi ba district abitugambireho nabo konka twacumbekire cyenda ngo nebye bizimbe ebiriho nkeze offices nka production kahereza ninga education hamwe na finance hati ezo mpaho tuzikoze nka staff houses ngeno kugira ngo obuhereza abaye bariho kugira ngo baho buhereza chairperson wa district korangwa atandikira omusinge murungi munonga ogwo kizimbe cye kitakabahoga omurushema kandi tusaba kugira ngo kizimbe cyo kwa kitandikire ya kisya muzuma mu myaka yo kuzaho yacuruho aina man go kucumaririza kikabasa kuba mu offices zo kumara zurmomu mbwenu nasima munonga akwana abara offices nizirenga no mu 10 almost mbwenu ahora namusima mbwenu agumizaho ubwo hati district ya Shemeye no bujuburu ku 10 oburi mu office za district gasha kwa Sheikh Abdulatif.